David Mutia urani mwana wantiwana kuritwe ndiyo yo kinende urani mwendi wega kuma budhuguchi Gembe Sauda kuromba utedio kenda utonya fomwane ramwankira nende atiromba kwedira geta nyontubo wa chavisi nento binge begetumie Mutia redirite akiwata Maxman ilia mirongwena na idhato ariuga antobanja yone bedirite nende bai muteni lakia kwa kagita na kona antoba ndibobo yo mutedia guita chukuru kana wita na bena kitombo akairutaniria kenda kubwithia boya mathomone na kinyau kuingia kiroto kyake kiotweka wakili mwaniki twandeto Marion Karugi edirite akiara na irienwe na tutumira ripoti ukaraithothio wa mwana uyu David Mutia bujuri kimako na kuonania atete wirigiro uturone na tikingi indi ni nyonta ya kithomo. Mutia mwana wa kuma ntureni Antubochio Gembe South airetwe kierio kia kirasi kia binana skuru ni ya primary ya Antubochio na raiwa Max 243 na riu tamu ya mbere ya mwaka kaitite kuthira atonamwa kumutetheria kinya secondary form 1 amwe na kwithirwa kiromba utethio. Mwaka yuyu rathirire ndiguthira class 8 ndabwithiri KCPE ndawata Max 243 ndikotuaga yuyu nathirire inya ati umba ntethia turera cia ucoa gutethia lakini nyake atongeria betu John Paul lakini kwatuiga utio tumba kuona ganya Mutia raumbere kuthiria kerio na irie utethio itombere kwita kuria utethio ke simiwa betu wa John Paul na bakarambu okailemia na utebo tombere utethio no katuretere bathiria batwira the way forward no tebo baraumbo tutethia so far ende thai ta mwembere ne kuthira na atreta skuru ata report skuru na batere kwithira ki ukuma skuru mwaka yo no ntobwa kwithira utekira skinge kia form 1 kikethira kiyo na kenda aumba kwithira HS dreams yake na aumba kutethia yoyoke no tethinya society yonthe anaka kayoyo kararia na irako kakurire na kamenyerete kume itari nene mwanka thai twaturi tureretio sotethio kathoma kwabwe gukurema. Mutia mwana ororeri ni yuyu mwenturene ariwa kulukirite thina uturone akamimenyeria na kwithirwa akimenwa ni baraba ciaraniri nawe bati kumwendera ya mea uturone un kulukirite maisha thina ndre ato bato ciaraniri tu abo beto batendra umbona watu wanyandre ngwa skuru batu ombira informerie ampe mwamba watu abatendra umbona nda yoyo asibio mpabia korea ndeta kibo bambira nyamda yongo tutiona yokwa nanga ko guthiga lakini ko guthiga tutiacia yonda ko yere jo kwa daria nako ndaga ija nachari athoma nachari miaka ili yonda mochoro arakela chukuru athomba chukuru nendere ni chokondera itete nende ntena inya riu kiriro kiawe na aturi ni kuona mtu wa wendi boboya baikaira munini wa gavana Mutuma Ntwethingia seneta wa Meru Kathuri Murungi umwimberwa kiao na kumutetheria thoma na kenda aujuria kioto kiawe kiotwika mutheteri wa mamba kana wakili Mutuma nkuromba utethio nwengo mwira itu ni menge weto nende namboyere kana ka Aito kwinya tukona utethio bukambiria ruju no kaukume skuru no ntoikana kendete kuthoma muno na ikana kaume isana ibon kuibwa pende muturi no rantene nye kwa nyaningwa kikatethia kithia guya umbonteithia Nyamutuma antethie agathuri uyu arakinyire nyabia gura biongo ibi kurema ogurara ithina nya kathoma kaloya ansia au toginyithai maisha yaraumire ndinya kaloya kenda mbomba otethia yuyu arakinyire. Nkiripotera Weru TV ntureni Antubochio Gembe South mbita Marion Karugi wa Kinyua.